update jong mendasi Artrik Jun arpo arpoi jong COVID-19 ki kies thmai ki bamendasi kilom sanspa lai puar ki bayo yaga jingkoi daga mendasi kilom news pa kadwe mat ki wala khlano kalong apsa ini ketika latest update jong COVID-19 mendasi Artrik Jun kan aga jingklat jong ki brio nang bon nang kiu hiru mendasi kedau galong ba kitu ki bopai sa hospital ki Islam sa hospital anda ba jimpang laban laban tenge ka jimpang di kelapar ki dia kadang-kadang badan reg babun lagi jimpang bala dulu pa ki comorbidity kila dulu pa jimpang per ada bagi yo saga infectious no new COVID-19 kena lang kampen trot susu ya ka bormet yang brio adu ban poi ba poi selu bejingkran